Bala törөлgöndөн kийин koldan gelişince balanın 7. günü çaçın alıp oşol çaçtın salmağınca gümüştü sadaka kılıp berүү sünnet bolot. Anan çaçı menen baştan ajıraganda oşunu akika ajıratуу деген mani de gelet. Akika boyunca Peygamberimizin hadisinde aytılınat. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akka anil Hasani vel Huseyni kabeşen kabşa. Rava ashab-ı sunan. Peygamberimiz aleyhisselam Hasan jana Huseyn radıyallahu anhularga birden koçkor soyup akika kılgan deyt. Hasan menen Huseyn ortasında 11 ay fark bolgan. Hasan 11 ay bolganda Huseyn törölgön. Fatime Neviz'din baldары. Ökö egiz emes. Ökö ni aga ini. Hasandan Huseyn 11 ay geçine. Ökönө birden koy soyup bergen. Özü sünnet 2'den koy soygan. Biroq mümkünçülük bolboso bir koy soysoň dagı jaray beret deyt. Oşonuň üçin Peygamberimiz nevirlerine birden koy soyup emne kılgan? Akika kılgan, jentek toy kılgan. Bu baldarın tarbiyası bolgan sebepten oşol baldarda uul tölösö kандай, kız tölösö kандай деп emi oşol bala törölgöndögü akika, jentek toy marasimi jönündögü söz. An Salman ibn Amir ad-Dabbi radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala ma'al gulami akikatun فأهريقوا عنه الدم وأميت عنه الأذى رواه الخمسة إلا مسلما. İmam Müslim'den başka 5'ü rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam aytat. Bala törölsü anın akikası dağı çoğu var deyit. Bala üçün kan çıgargıla jana baladağı jamandıkты ketirgile deyit. Bu degen söz bala törölgöndö anın urmatına koy soyuş gerek. Anan balanın başındağı çaçın alış gerek degen söz. Andan başka bir nerse oşol akika kılуу menen, oşol bala törölgöndө koy soyup kurmandık çalуу menen, oşol baladağı ança munca bola turgan uğru sırkoğun astındağı alуу degen söz. Okumuşlar aytıp atkanda kimde kim kayrımdуулuk kılsa, oşolorun densoluğu jakşı bolot deyt. Biroq dagı bir sagışeniş gerek. Egerde bala üçün akika kılınsa, oşol balanın dagı densoluğu jakşı bolot. Antkeni oşol kurmandık çalуу menen adamlarda kaloo, tilek, ümit işke aşat. Biz gözümüz menen görбөйбүz, biroq ıymandın gözü menen karaganda gana görünө turgan bizge bilinbegen baylangan jipter bar. An Samurah radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qal kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tuzbahu anhu yevmes sabi'i ve yuhlaku ve yusamma ravahu ashab-ı sunani. Sünnah eğileri rivayet kılgan hadiste Hazreti Samurah radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Peygamber aleyhisselam aytat, her bir bala özünün akikası menen akikasına baylangan deyt. Akikasına zalok kılıngan deyt. Akikanı bersen balanı kutkarıp alasın, akikasını berbesen balan baylanıp duruveret degen söz. Demek oşol baylangan bayloodon janagıda gürögө koyulup kalgandan oşol akika çıkarıp ketet deyt. Oşon üçün 7. günü akika soyulup çaçı alınıp atı koyulat deyt. Bala törölgöndö at 7. günü koyulat. Azan töröllörümen aytılıp anan başka iş kılınbayt. 7. gün bolgondo çaçı alınıp balan atı koyulup anan balaga kurmandık çalınat. Bunu akika dep atayбыз. Her bir törölgön bala özünün akikasının gürösünde kalat deyt. Oşoga baylanıp kalgan. Oşonda ele İmam Ahmad İbn Hanbal Ata Harasaniler aytışat, yaşında ölgün perzentin öz atenesinde şafaatçı boluşu üçün anın akikası şart deyt. Bala ötüp ketet, kıyamat karaganda bala kiçinekende ölüp gelse atenesinde şafaatçı olot degende oşol emne nerseden dese
ошонун акыйкасына байланыштуу дейт. Атам акыйканы сойгон, энем ошого жардам берген деп бала шапаатчы колдоочу болот дейт. Эгер антпесе анда болбой калышы мүмкүн дейт. Кандай болгон күндө дагы акыйка кылыш сүннөт муаккада деген көп алымдар. Ханафилердин акыйдасында акыйка мубах амал болуп, акыйканы кылып чача алынып, анын садакасы берилет дейт. Бүгүнкү күндө кээде үйдө кыйыныраак болуп калса, анда ошол койду союп алып келип медреселерге таратып берген болсо, балдар окуп аткан жерге бул жакшы болот. Кээде үйдө эт көп болуп, союлуп, эт ысырап болгоп, анан конок чакырыш кыйын болсо, үйгө бериш шарт эмес. Балким койду союп апарып, карлар үйүнө, балдар үйүнө, жетим балдар үйүнө, медреселерге, студенттерге таратып бере турган болсо, бул эң жакшы, урматтуу бир туугандарым. Ан умми Курзин аль-Ка'биyyati radiyallahu anha an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الأربعة وأحمد. İmam Ahmad жана асхабу сунна риваят кылган адамдар айтышат, Hazreti Ummu Kurz'dan уул балага 2 кой бири-бирине окшогон, кыз балага 1 кой союлат деп айтты. Эми бул колдон келген шартта уул бала төрөлсө 2 кой союп, кыз бала төрөлсө 1 кой союш керек дейт. А бирок пайгамбар алейхиссалам эмне Хасан Хусейнге бирден деле кой сойгон. Ошон үчүн колдон келишинче 2 кой сойгон жакшы, болбосо 1 кой сойсо деле боло берет. Андан кийинки маселе уул баланы сүннөткө олтургузуу, бул дагы ден соолук үчүн. Кээ бир адамдар сүннөткө олтургузууну жөн эле мусулманчылыктын белгиси катары көрүп алышат. Жок, андай эмес. Андай эмес, балким сүннөткө отургузуу бул сүннөт, ошол эле учурда бул ден соолук. Сүннөткө олтургузуу көп адамдар биринчи эле күнү отургузуп алышат. Бирок Ханафи мазхабы боюнча сүннөткө олтургузуу баланын абалына жараша ден соолугу көтөрө турган абалда болот. 7 күндүк же андан чоңураак болгон же 1 айлык балдарды олтургузуу шарт эмес. Ошондой эле өтө ден соолугу начар болгон болсо, анда жашы чоңураак балдар болсо дагы эмне аны сүннөткө отургузбайт. Качан ден соолугу жол бергенде. Азыр жаңы төрөлгөн балдар такоо болуп демеле ошол раддон отургузабыз дейт. Бирок раддондон олтургузган учурда балдардын жыныс мүчөсү кичинекей болгон себептен туура эмес олтургузуп алып коркунучу бар. Ошол себептен бала өзүнө келип ооруп аткан айта турган болгондо 4-5ке чыкканда олтургузган жакшыраак. Элибизде балдарды жазда, күздө олтургуз дейт. Анткени жайында кондиционер жок, чымын чичип курттап кетпесин деген маани, кышта үшүгүрүп кетпесин деген маани. Эми азыр шарттар бар, жакшы болуп калган, бардык учурда боло берет. Анан кээ бир адам сүннөткө олтургузулбай жүрүп өлүп калган болсо, аны жууп атканда сүннөткө олтургузуп коюу шарт эмес. Ошондой эле сүннөткө олтургузуп төрөлгөн балдар болот, кээ бир балдар. Төрөлгөндө эле сүннөтчөн төрөлүп калган, буларды кайрадан олтургузуш шарт эмес. Сүннөткө олтургузганда той кылса бул жакшы. Анткени ата-эне балдарыма сүннөт той кылып атам, сүннөткө олтургуздум деп ачыкка чыгарганы бул сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Чоң жаштагы адам мусулман болуп калса, сүннөткө олтургузуу анын ден соолугуна зыян келтире турган болсо, анда сүннөт аткарылбайт, ошол бойдон кабыл болуп кете берет. Бир адам жашы чоң болуп, сүннөткө олтургузулбай калган болсо, деле күбөлүгү кабыл боло берет, таза мусулман болгон болсо. Олтургузулбай калган деп анын күбөлүгү кабыл болбойт деген сөз жок. Ан Салимин кала خطنني ابن عمر أنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإن لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا رواه البخاري. Hazreti Salim aytat, İbn Umar men jana Nuaymdi hatna kıldırdı deydi. Hazreti İbn Umar Salim menen Nuaymdın
хатна кылдырып сүннөткө олтургузуптур. Жана алар сүннөткө олтургандыгы үчүн буларга кочкор союп бериптир. Биз балдардын арасында биз үчүн кочкор союлган деп мактанып жүрөт элек дейт. Көрдүңөрбү? Имам Бухари риваятында. Демек, балдар сүннөткө олтургузганда бул эмне жакшы маселе. Салим ким? Салим Абдуллах ибн Умардын балдары. Нуайм Абдуллахтын иниси. Демек, эки уулу. Hazreti Abdullah ibn Umar özünün bir oğlu Salim, bir oğlu Nuaym ekönü sünnetke olturguzup anan oşolorga emne koy soydu. Muna uşul İmam Bukhari keltirip demek sünnet toy degen bul jakşı toy degen söz. An İbn Sirina enne Umar radıyallahu anhu kana iza sami'a sautan aw duffan qala ma hada fa in qalu ursun aw khitanu samata ravahul Bayhaqi. İbn Sirin aytat Hazreti Umar deyt, kaçan ayak buyaktan ün çıkıp, ırdagan tamaşa çıkıp, duf dep koy janagı dombura, baraban siyaktı, ün çıkıp, şunday kılıp, muzika çıkıp atkan bolsa, adal muzika. Hazreti Umar bu ne de kıykırar eken. Aytkanda bu üylönü toy dese, je bu sünnet toy desin çıkpay kalar eken. Andan başka nerse de Hazreti Umar andayыңар jogotla dep emne kıykırar eken urmatlı bir tuğandarım. Thank you.